Okay, nazo ke Thandisa. Nazo ke Thandisa. Ndizi-highlighting ziveze ke phaa kuFacebook then ubesowathetha uba abantu bazile forward Guys, Odani's bags kulen smart. Yazibona zinhle njani? His bags. Ndiyatshintsha ngoku bags zamehlo. Marumo Gallants have been one of the most consistent performers. Kunini kuSaturday namhlanje uthi kuSunday namhlanje. Uthi kuSunday namhlanje uRoxarato. Awubhale Thandisa kuSunday. Playing with the hunger of a champion. Waleni guys. Produced one goal attempt. Yabona lezi ngebethu ngoku. Athi ngumuntu othandulu. He was brought on to replace akho nto ekopisayo apha nisabhala nikopa then ke ngoku umuntu aphinda ayobhala engajonganga nizawuvuswazi wena ngoba umntu ngemkrema u-1 ubhala kanjani amkrema athi ngu-O acimele athi ngu-O-N-E 1 low. Umakhulu teacher abantwana ubhala. Hi guys, hi. Afternoon. Thandisa bulisa. Usabhala uThandisa. Imbona ngathi yanuka uThandisa. Hayibo. Hayi andizithandi shame hairstyle yakho. Ngithanda ngathi uhlala Ngathi yanuka. Ndithi kuwe apha usakopa faneka ngokuphinda ubhale ngapha u1 ungamboni ungamjonganga phinda ubhale u2 ungamjonganga uzawunibizela apho ningazowabona uzawuva ke uzilube kukhamisa ngiyabhala ngokuthelisa the group of payments sponsored by other people who have been scammed by Marco. Utag abantu, utag nokhanyisa. Untag nami. Hello, Emihle njani? Hayi ndabulisa. Yo, hayi shame. Yabulisa umntana. Emihle. Hi Emi, ninjani? Lo Emihle kisses. Ngikhanyisa Facebook. Kunako. Guys, thengani izibags man. Khona ilink banomnyama kamtheke thuka kubhayo. Makazitheg. theke nawe xa uthegile umuntu uyavela kuyo Uzoyifaka kuprofile. uyifake nakuprofile Thandisa theka nabani kanini kojonge umiponi usdi jonga usdi Bani usdi? ngomnye naye ngulo esithi masiye ku Wamfollowish? Nakum-add kaloku ezi-friends. kojonga ukuthi SD Yo, hayi jonga ezi specs zenza kakhulu. ubhale Yabo, andikhuphanga nemali eninzi. Awunokhupha imali eninzi phaa. Ungakhupha imali eninzi. Awunokhupha more than 1,000 rand. Uyakwazi utag umuntu without uba nibe zii-friends. Buze kuqala. Yabethwa itimu yam. wena ngophi omnye umntu kwitshomi zakho singamtheka Londi. yenza ulondi Londi. Bani Kulondi. LO Andazi.
Kulondeka? Hayi, Moremi, Kubani iseleni yakhe? Mzolo. Ngitshekile. Arthur, Asiteke ucela wona imihlo yangathanda upost. Oh, umsongela. Mpajela. Mbata, this is patience Kube stuff in ngubani the omnye Buccaneers futhi up until the point that Mbata wanted to force the issue. Ndifuna abantu abaphaya eRhawutini. Kusisabongile. Bruno Gallants Yenziwa needed abongile. more than just a clever plan this evening to make this a competitive final. And they have forced their former boss Uthini ngoyisa? to maybe have a relook Oh, at a few of his Musandla, strategies, his game plan. hayi ngamenza unomsana. Branko But Sanda. 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 Daba is receiving some. Wena kweza kutshomi ngubano. Ubani kweza kutshomi oseRhawutini? Kome thandisa ngiphinde ndicinga omnye umuntu oseRhawutini. Ziba weird ingxaki ezi questions. Makes his yatsho laa nto ivele ukuba ndizitheka on a stretcher. And judging Okay. by that reaction, Andisaboni. I think he is very unlikely to Kaloku ndithi wabhala wena ngala magama aphambeneyo. change. Inoba usalazi. Dion Hotto. Yona nene ufikile akafana vele He ne. won't be in Morocco Akakho mkhulu. later this year. Masingenzi onge, Hope to make tonight count. masimthege onge. Ngoba bazawuhleka. Kodwa ngenye imini Yes, Ruben. akuzuhleka obe kumandi kuthi sinxele so. Sithege bani futhi. Badisa. Futhi To be ulanti. ever casual, Banse. Ne, ngathi ndumntu one-brains ne. Ngathi ndibhadlile. Hayi umhlezi. xa zezile ngathi uyatshana. Ngathi ndiyatsho. Xoka kanti ufana xoka. Makathi singena omnye umntu dana oseRhawutini. Sendami was Hayi, making kuba ke wena the ukwela ball ucala. was just not going to cut it. Mofokeng sweeps it along. Iitshomi zam. And Moremi charges and Bruno Gallants Hayi kodwa ke xa ndenze umnikolo uthi please share guys. firmly We need other people to come forward. Angizobanjwa sistroke elicala libuhlungu. Singasijonganga. Yabona uhlekisa ngentlungu yam. Hlekisa ngentlungu yam. The bright lights are always enticing. Cup finals are always enticing. So sizakwenza kanjani ke xa sesifuna uveza? Front and Uzoveza wena ne? Bruno Gallants. Kaloku uba ninjani kule afternoon guys. Hey ngapha kuyanetha. Pirates corner kicks. Kaloku yitsho wena ngathi na. Live yakho phela. Mofokeng, it's shallow. And it's simply not it. Izinhle ezi-specs. Ngathi ndiserious andimali mhlawumbe ndizophuma kwi-Porsche. unayo imali. Andinayo imali. Andinamali. Bangabi ngohlelo lakho. Ayinani. Come anytime soon. Gazini. Sibuye ngala mcimbi. Have all. We can have. Ngala mcimbi lowa walasisi wasisikimayo. Yazi uba ukhona nomnye amsikime 67,000. Yo. Yisho ukuthi hayi guys siyazamela nee-proofs nibone uba asiprocess sindiyela. These are the proof of payments given for by other people who can skim but not put the star. In brackets, please reshare so that we can so that we can have more people who can come forward. Ezinhle shumi. Yo, ndiphelelwa libhetri. Nake guys libhale. Oh, funa simsearch lo sisi ku TikTok.
Ambaye ngathi yabuya i-account yakhe. Ba, Lo sisa sikaba. yabo. Right, ayinamsebenzi wena. Thina masibe sifaka ngapha yanazi iproof. Guys, yo. Lo sisi 25 mali 24 yakho. Phinde futhi 22 yalami. 67. Ibe yi 22,000. Kame 17. Nobuneyeza yikho into enje. 22,000 entokuthi. Then ibe yi 22, ibe yi 44 plus i 67. Mama kodwa style arongo nje. Ayinguyanga kodwa. Bamba. Maglo kulona Yani lento. leyo yilena yalo iPhone. we-iPhone yapostwa nguye. Ubanda? Lo benifone. Why screen recorder kwi-live akamazi naye. Ayingomakoti style lo. Ndibuza wena nje. Khawuphinde ungise volume, sive voice andimazi mosasa mbona. Lo uthetha ngefone. Nja uthi beware of this scammer. Ulive makoti style. Ewe nanku qha ndifuna usimbone ebusweni. Nanku makoti style. Yamva. Hayo kwamanje bathaza la usuna ama-iPhone hayo kwamanje kodwa manje sidlala sikhona Lo makoti style. Nanku makoti style. Yaqaphela uba mna ndenza imistake ndaveza le nto. Kuye. Ewe. Wambonisa le video. Mna ndandicinga kaloku nguthukela lo. Namandazi andimamela ivoice kaloku It's asimazi. not about umamela voice, it's about ujonga uyibone uba yi-live le nto. Ithi le nto beware of this scammer ad. Ivoice xa uyiva nguye. Jonga. Kaloku angapha usebenza nabantu abaninzi kungavela omnye umntu apha. Usenza i-account yakhe le, i-account yakhe le. Ewe kaloku akasebenzi Live yedwa walk. mosayi. Into yakudala. Yabo ngumakoti style ke lo. I-screenshot bra. Uyena lo. Yeka ucream. Kodwa akekho mhlophe iinyawo zakhe wayekhe waziveza zikho Nakomnye mhlophe. sithi uyena makoti style kwezi gemegeme. Yayi. Konje ikamera kutsho, ikamera kumfundini. Uyambona? Guys, siyacela bethuna namabeza abantu. Guys, ophinde ndibe live. Khona lo mntwana usizileyo kwabantwana ngulowa. Uyavuliya usizela. Why ngayi bathroom? Liyakuthini ngayi bathroom? Uzova apha xa ndikubetha ndikubethela loo magama. Ya. Guys, sigqiba umbona umakoti style uba unjani. Ufana simtekste nalowo. Yiva xa ithetha. inamba yakho beyikhona ifoni esayinayo kodwa isekho ngoku okay njengiqala ngixolise ne I think kwenzeke i-misunderstanding upost ebengiyipostile one mina angizithengisi iy'mpahla ngizokuscreenshotela go-to Olomnye TV ta. ilento usosolams lama-blacks ikhona ngibona manje kuwe mina iy'mpahla ngizithengisi siswami. Do you understand? Ngithengisa only i-homeware. Ne-homeware engiyithengisayo angiyithathi eChina because ngine-license. I think uma ungabe ulandele uronke mama ngokungichazela ngawe ngoba mina ngiyindela ukuthi uxolise uyaphika shuthi mina ka-TikTok fanele ngibe yisayikho. Sengazi ukuthi mina yazi mina ngilindele ukuthi Bogi ngiyaxolisa mayingakuphathanga kahle lento engiyibhalile ngawe uyayizwa lonto
Ngiyaxolisa kakhulu njengabantu abadala ngidelete ipost. Manje wena uya kwiprofile yakho udelete ivideo uyabuya uzothi kuphi? Shuthi mina ka TikTok abantu fanele bangibone njengesayiko. Uyenzelani lento yenzayo ngikwenzeni? Okay, mamela ke sis. Before ngifike lapho ixolisela ngithi mina bengizama ukuchaza ukuthi what happened. Angithi ngiyayizwa ndishoyo. Ngiyayizwa ndishoyo mambati. Uright awukho wrong. You understand? Ithi ngizeke exoliseni. Epostini leyana sisi ngiyazixolisela kakhulu. Cha, uxolisa ngoba uyabona ukuthi ngiscreenshotile. Akusekho nokuphika. Ukuba bengenayo iproof yokuthi uyenzile lento, ubungeke uxolise. Uphikelani nje? Awukungichazelele nje mama, singasaxabani ngibuza kahle. Uphikelani ukuthi ufake ipost wakhuluma ngomsebenzi wami? Wenziwa yini ukuthi uthi awazi kuphi? Awuna Facebook wena. Uyenzela nje lento yenzayo uchaza. Yini ekwenza ucabanga ukuthi kufanele uphike ungenze mina ngibe umuntu omubi over abantu abawu-200,000? Ngifuna uku-understand, ngifuna ukuzwa kuleyo part ukuthi yini ekwenza ukuthi uphike engabe uyaxolisa, yini ekwenza ukuthi uphike? Ngikondele but uFacebook anginayo ngiyacela sisi. Awunayo uFacebook, but uphikelani ukuthi ubhale ngami kwiprofile yakho? Because lento yenzayo beseba into ezithengiswa ngulosisi. Ngiyasukela kubantu abangayibonanga ivideo yakho. Uyayizwa lonto? Wena kahlehle mina ngiyazi ngisindiswe yini. Bhala malezi sifuna indaba. Yokuthi wena Bhala liyasa wayingadala. uma bengingenayo iproof ngabe usaqhubeka nokuphika like uphikelani pho? Yazi ngcono ukuthi umane wangibloka uphikelani sisi. Sibadala masibangaka kufanele uthathe accountability. Awukwazi ukuthi ungafika uronga umuntu umona umphefumulo mase uyaphika umenza abe psycho. Usungenza ngibe psycho phela manje. Ungenza ngibe Kuba mamela simamela ngoba indaba Ayavakala simamela. Bengizokuyalela ngikunika inamba yakho. Smart. Ngizwe ukuthi ayike uyaxolisa uyazehlisa. Manje uyozenza muhle Yazibona ebantwini zihle. yakho yonke into. Uzuthi kuphi? Oh, ngimdala kangaka kodwa sisi. Udlala ngami ngimdala kangaka. Uze uthi kuphi? Oh, uyenzelani mama lento yenzayo? Wrong lento yenzayo sisifuna yenzi leyo nto. Asibheshi imisebenzi yabantu. Naka Facebook bengikhuluma lento musani ukukhuluma kabi ngamabhizinisi abantu bengazi ukuthi ngizoba i-victim. You have disrespected me to the highest level. On top of that sisebenzisa ivoice yami. Uyenzelani lento yenzayo? Oh, ebona Your ke caption was very rude. Bathi kuchip mabesho, that was rude. Ufaka nevoice yami. Uyenzelani lento yenzayo? Liyangubo it's 90,000. Uwendo wasekhaya unayo. It's 90,000. I know it's 90,000. Ngubo 90,000. The minute ngitshela ukuthi ngizohamba eBangkok, I knew ukuthi ngizolandela ukukhuluma, but bengingazi ukuthi ngizolandela ukukhuluma ngokusheshsha okungaka. Selokhu kwathi inhlongi idayisa amabhele. Ngekuzwe kuthiwa uSakhile utheni, ngekuzwe kuthiwa lengane yaseRandburg itheni, asixabani sodwa. You understand? Asixabani sodwa, angeke usizwe kuthiwani ngoba izinto zethu sidayisayo zi-unique. Ngesikhathi ngithi ngiya eBangkok bengazi sisi ukuthi ngizolandela ukukhuluma egcineni. Bengazi. The only reason ngingayihambi eChina nginqena ukukhuluma. The only reason sisi ibhizinisi lami liloke lime njalo likhula every day. It's because angidayisi izinto ezidayiswa yimina. Ngidayisa amabhele and unique. And then first trip mama ngibuye eBangkok. Ama-portrait thina la siwathenge la. Mina mama first trip ngibuye eBangkok. Sengizohlangana nalokukhuluma mfethu ngifaka khona. Hayi, simamela yakhe Uyifakelani ivoice imali. yami? Utelelelani umsebenzi wami? Awunayo impendulo. Umane wavuka nje sisiwathi uzodisrespect ubongi namhlanje ngikwenzeni? Mina mama akekho umuntu omind business njengami. Mina ibusiness yakhe njengayo ka-social media. Mina ngikhuluma ngama-celebrity, ngikusherayo. Ngeke ungizwe ngikhuluma ngabantu. Angikwazi bengingazi nokuthi uyangifolowisha.
ngibone sengibona ukuthi lo muntu ofaka ivoice yami, your caption was very rude. Udelela umsebenzi wami nami ngiyaphanta, yes, nami ngiyayiphantela njengawe. Wes izolo bengikhuza lento ukuthi abantu abayeke ukudelela amabhizinisi abantu. Awayeke ukudelela amabhizinisi abantu. Mina lami ibhizinisi lise Canada, lise US, lise UK. Khona izinto engiyilindile. Ningafile ngazi mhlawumbe ngizonibangise eAsia. No, angihleli. Ngiyadlula. Mhlawumbe seniya intimidate indlela esenenzo osuwenza ngayo. Ngeke ngiyadlula, ngeke ngihlale mina endaweni enokukhuluma. Mina ngangine depression sisinga survive. Angifuni into entshontsha iPC yami, yes. Angifuni le ndaba sizolala siyisolvile, izolala iphelile, kodwa ngifuna wazi sis, angifuni into entshontsha iPC yami. Ngisebenze kanzima ukuze ngikhiphe kuleya dark hole leya ye depression. So I don't wanna go back there. Angizile uzothatha umsebenzi weni eAsia, ngiyadlula. As from January, ngizobe ngihamba eCanada, ngizobe ngihamba eUS, ngizobe ngihamba eUK. Because ngiyazi vela inoma kufika umuntu omusha, abantu baya intimidateka. But beku early sis. I-trip eyodwa nje mama, i-trip anyana nje eyodwa. Hayi ngeke gel. Hayi ngeke. Kuko konke okwenzile sonke siyawenza amaphutha ne. But into wrong engiphatha kabi kakhulu ileyo ukuthi uphike. Hayi, yabona ke lapha, yabo usuphika. Ngimane ngabona ukuthi mina ubipolar ke manje. Yazi ngibuyele kwigallery la ngiscreenshot khona ngayobheka. Ngoba manje uyaphika. Ukuphika kwakho sisi hayi ngeke. Ikona okusixabanisile. Ukuphika kwakho. Ikona nje mama okusixabanisile ukuphika kwakho. Ube wrong, ube 100% wrong. Ube 100% wrong. Ngizokuxolela ungaxinisanga kanjalo ngoba ngifuna ukuthi ngidlule lento ngizochaza